Sabot kada dolenge manushenge sarso penjan sod batsinen Allah heske subhanahu wa ta'ala anaba hem Allah heske svespa. Disay manusha hem postinen manusha sod batsinen Allah heske subhanahu wa ta'ala svespa hem Allah heske subhanahu wa ta'ala anaba. Allah manusha delinin peko duj glavne grupe, najpoznate. I prva grupa tamo Jahmije. On negirinen odbacinen sa Allaheske subhanahu wa ta'ala anaba, hem sa Allaheske subhanahu wa ta'ala svesta. Vakeren da Allahe subhanahu wa ta'ala nanele anaba, ni nanele svesta, kjata nek bari greška. Soske Allahe subhanahu wa ta'ala pes opisu inđaku Kur'an. I duti grupa tano Muta'azile. Muta'azile on priznajnen Allaheske subhanahu wa ta'ala anaba, ama vakeren da odva samo tano klafi. Bizo disao pravo značibe, sameno ahlu sunna wal jama'a da ih značibe. Bizo posebno. Hem odbacinen sa Allaheske subhanahu wa ta'ala anaba. Hem akvatanik pogrešno. Soske pogrešno. Soske Allahe subhanahu wa ta'ala be anabencar i sinek značaj im di čovjek posebno značaj. Lesko savršenost. On odbacinen. Hem i trinti grupa eš'arije, hem o maturidije. On prifatinen disave Allaheske subhanahu wa ta'ala anaba, hem disave svojstva, ama disave negirinen, odbacinen forden, ili ka tumačinen disaja ver pogrešno tumačenje, nego so Allah ko Kur'anem ko suneti. Suske on keren açkar, suske i sumninen ko anaba Allaheske subhanahu wa ta'ala, suske keren prema Allaheske subhanahu wa ta'ala anaba, hem suske odbacinen. Sa aklamanu šasva kržam, on daran dile tena keren isto je Allahe subhanahu wa ta'ala hem leske stvoritele. Tena keren isto sare manuše sare Allahe subhanahu wa ta'ala. Pošto disave anava hem svojstva koristinen heme manušenge. On mislinđe da ako potvrdinen Allaheske subhanahu wa ta'ala anava hem svojstva odla, onda ka kerenle isto sare stvoritele. Ka kerenle slično pe stvoritele. Hem zbog odoleske kerđejek greška, amo dija greška ili pobari greška krže. Nego so mislim da dija greška. Soske zbog odoleske krže ktaro odova ili Allah subhanahu wa ta'ala leska anavajim leske svojstva ka tumačinen hem ko prenesi be lesko znače, a naš ka sar se objavinđa. Ačkar kakere. Znači, ili ka tumačinen pogrešno, nego sar u Kur'anem ko suneti, ili ka vakereno Allah subhanahu wa ta'ala džanol prema odovanava, prema lesko anava. Džanol. Ama na nete vakeren disavo taro lesko svojstva, ama ko bilo nego su ka penen ka negirinen, kod bacine. No ka penen Allah, u Allah subhanahu wa ta'ala škar vakereno manšeske. Ama ki lengo bilo kod bacinen od Allah subhanahu wa ta'ala, ili so dičal prema lesko svojstva, ili prema lesko anava. Hem kod ova način, manglete izbeginen te fordeno dija greška. Ama prema dija greška, fordiđali ki najbari greška. Soske, odoleske so, fordinđe, Allaheske subhanahu wa ta'ala anaba, hem leske svojstva.